Za Aleksinac.net govori Rodoljub Radić, predsjednik mesne zajednice Deligrad. Rodoljube, evo smo ovdje na nekom podijumu. Ajde malo kažite mi, gdje se mi ovo danas nalazimo? Pa danas se nalazimo u porti Svetog Arhangela i Mihajla u Deligradu, veoma važne crkve, jer od istorijskog značaja pa smo želeli da napravimo jednu nastrešnicu, jer svake godine 4. septembra se održavaju polaganje venaca na spomen kosturnici. A u međuvremenu, u svakoj godini, isto se krsna slava održava ovdje u crkvi. Tako da smo rešili na inicijativu mesne zajednice, Saveta mesne zajednice, doneli smo odluku da sagradimo jedan nastrešnicu gde bi se održavale raznorazne manifestacije, osim ovih i drugih nekih manifestacija. Mi smo do sada ovo radili uz pomoć ljudi, meštana naših iz ova 3 sela. Kaži mi, molim te, koja su to sela? Jasenje, Deligrad i Vukašinovac. Sada smo malo u škripcu oko Crepa, jer to nam fali, ne možemo da investiramo, više nemamo para, dakle, jer ovo je skupo ipak, ali i dobro. Tako vidjet ćemo, nastavit ćemo koliko možemo i šta možemo, valjda ćemo, trudimo se da završimo to do 4. septembra, da to bude odrađeno ono kako smo mi zamislili fest. A kad se završi, da kažem, ova pozornica, boga mi, baš je veliko ovako, ja sam se baš oduševio. Šta se još planira? Koja još manifestacija? Jer će biti možda vraćena manifestacija Čuvam ovce dole u Jasenji? Pa najverovatnije, jer 2 godine je bila na korona, pa je to izostavljeno. Ovih godina se nadamo da to vratimo i da napravimo jedno 2 dana, bar ovde neku festu, da bude takmičenje recimo u kulinarstvu, u folklori i naredni dan da imamo ove pevače, amatere, tako da to vratimo selu. Selu to treba. Mi nemamo ne znam šta, ali selu treba takvih manifestacija kao i drugim selima, razumeš, da narod bude malo raspoloženiji, malo zadovoljniji i sve tako, razumeš, po redu. Mnogo malo ljudi nešto znaju od Deligrada, ali malo znaju. Ovi šančevi su jedini koji nisu pali nikada. Ovdje je promovisan i knez Milan, odavde je objavljen rat Turcima. Škola je jedna među najstarijim u Srbiji. Prvi Crveni krst je bio tu, bolnica. Šančevi su autentični, jedini u Evropi koji nisu menjani, znači takvi su bili 1806. godine. Glavni šančevi su ispod škole stare dole. Što je meni toliko želim da povratimo, da napravimo tu školu, da vratimo u tom zdanju kako jeste, da obnovimo i da neki centar napravimo, recimo muzej, nešto da se Deligrad ne zaboravi. Jer Deligrad je mnogo veliku ulogu imao u tim ratovima, više ratova, ne samo prvi srpski ustav, nego ima i 1878. i tako. Znači, to mi je cilj. Sad, mi ne možemo to sami. Mi možemo uz pomoć države da uradimo nešto, jer 26. godine bit će 220 godine bitke na Deligradu. To je neka jubilarna godina. Trebalo bi neko da nam pomogne i da ne ode Deligrad u zaborav, nego da se pamti, kao što se nekada učio u školama, tu bi mogli da dođe ekskurzije, tu bi mogli da budu istorijski časovi za đake. Ovdje ima dosta i prolaznika koji iz Vojvodine u Sokobanju odlaze, svraćaju ljudi tu u ovu crkvu. Ali treba se potrudimo svi, mi hoćemo, imamo želju, volju, ali nemamo financija, uz pomoć države mogli bismo da uradimo nešto. Rodoljube, hvala vam što govorite za Aleksinac.net. Hvala i vama. Pa se vidimo 4. septembra na obeležavanju godišnjice. Hvala. Svako dobro i nadam se, a i ubeđen sam da će vaši planovi biti ostvareni. Pa, trudimo se, ja imam neku volju i energiju mnogo veliku, doduše i narod je uz mene, ova sela 3, tako da sve što možemo mi radimo, ali nam ipak pomoć treba, ne možemo sami. Hvala vam. Hvala i vama.